Господине Бабич, нешто повеќе од една година од вашето доаѓање во Битола, доаѓа подписот на уште 3 години во Еврофарм Перистер. Тоа е доказ дека вие тука убаво во Битола и дека клубот е задоволен со вас. Како дојде до одлуката да останете во Еврофарм Перистер? Dobar dan vam želim svima. Pa još na početku našeg razgovora smo ja i profesor Sterev razgovarali o budućnosti ovoga kluba i kada smo prvi put razgovarali, već smo tada željeli jedan projekat, željeli smo ugovor na duže vrijeme, nismo ga bili odmah potpisali. Mislim da smo tada bili već jako profesionalni, dali smo vrijeme da vidimo kako će se ja snaći u novom klubu, u novoj sredini i da klub vidi, dakle, koje sposobnosti ima trener i da li on svojim profilom odgovara za Eurofarm. Dakle, poslije vremena koje sam ja već tu godinu dana, dakle, ja kao trener sam zadovoljan kako se razvija naš klub, kako napredujemo i u organizacijskom smislu i u profesionalnom smislu. Klub je isto zadovoljan sa mojim angažmanom, mojim pristupom poslu, tako da mogu reći da se suradnja nastavlja i ako Bog da, ona će i potrajati te 3 godine. Tako da ja sam stvarno radostan što sam dio Eurofarm obitelji i da ćemo mi svi zajedno napraviti sve da jednog dana stvarno dignemo taj pehar ili koji silovito svi želimo. Naravno da za to je potreban jedan proces, da je potrebno vrijeme, da su potrebne kvalitetne odluke, ali evo, ja nekako u šali kažem, dok ne dignemo svi zajedno pehar, ostaću u Bitolju. Екипата е составена како една комбинација од македонски репрезентативци и квалитетни странски ракометари. Тука има и многу млади момци со кои што работите и им верувате, гледаме дека им давате шанса. Каде го гледате Еврофарм Перистер за неколку години? Pa u samom procesu o kojem smo mi razgovarali kad sam ja i došao, mi želimo da imamo što više makedonskih reprezentativaca, želimo da stvarno budemo radosni svi u srcu kad bude igrala makedonska reprezentacija, jer ćemo znati da tamo ima mnogo igrača iz Eurofarma i da je Eurofarm kao klub dao mnogo Sjevernoj Makedoniji i makedonskom rukometu i samim tim ćemo mi podizati kvalitetu našega kluba. Sigurno da je jedan spoj domaćih makedonskih igrača i dobro selekcioniranih i biranih stranaca, jedan spoj po meni koji će sigurno donijeti uspjeh, samo je pitanje vremena kada će se to stvarno i desiti, ali u svakom slučaju klub je već radi velike uspjehe.